Strašno puno zadaće je obavio danas Rukavina, ali da vidimo Bišćana. Bišćan izašao je Panterzan i lopta je kode. Baba Goltorec i Josipa Djevića. Igor Bišćan. Bilo je 8. Kad treba pripisati njemu ostalo. Na trgu cvijeća ja sam te čekao na kraju priče, kada si rekla mi nećemo više, odmahnu rukom ma šta me se tiče, a ne bi ni Bogu priznao tada, sve je moje u vodu palo, sad mirno kažem, lagati neću ovoga dana i vrijeme je stalo. Kako je dobro vidjeti te opet, staviti ruke na tvoja ramena, kao nekad, poljubi me nježno, za ona dobra, 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 stara vremena. Stvarno sam htio vidjeti te opet, sa istim smijehom na usnama tvojim. Pričaj o kiši, o bilo čemu, ne pričaj o sebi, još toga se bojim. Neka sam proklet, ako i danas postoji način da objasnim sebe, ne želim nikom i sve mi se čini da čitav sam život voli od tebe. Kako je dobro vidjeti te opet, staviti ruke na tvoja ramena, kao nekad, poljubi me nježno, za ona dobra, 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 stara vremena. Ma baš je dobro vidjeti te opet, staviti ruke na tvoja ramena, kao nekad, poljubi me nježno, za ona dobra, 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 stara vremena. Kako je dobro vidjeti te opet. U najdaljem kutu moje sobe uvijek me srce tiho zazebe, kad u moru čudnih stvari nađem jedan dio tebe. U najdaljem kutu moje sobe miješam san i miješam javu, čuvam jednu košulju tvoju najdražu, košulju plavu, košulju plavu. Moja košulja plava, nek me sjeti, nek miriše. Košulja plava, nek umjesto tebe diše.
Fantastično je izašao Kufre, bravo Kufre! Kufre! Samir je u sredini, evo lopta za Samira, Dinamo ima 2:0! Jedino tvoje stoji Dinamo ima 2:0! najdraža košulja plava. Samir! Sada te nema, neka uz mene spava. Jedino tvoje stoji najdraža košulja Ona čuva sne i riječi, ljeto, zimu, sva ona jutra. Traje u tom kutu, kao jučer, kao sutra. Ponekad dugo je ljubim, ponekad čvrsto je stisnem. Umjesto tebe, ponekad samo vrisnem. Još uvijek Šarić, Vujčić, to je njegova pozicija. Prošao je Vukićevića, zaboravio Augustu Viduka i evo da vidimo Marića, 1:0! 1:0, Silvio Marić! 13 minuta prvog dijela, to je ono što treba Kroaciji. Silvio Marić promašio je toliko toga u Beogradu i evo ga konačno na pravom mjestu iz onog takozvanog odmatka iz Optijanca. Pronašao je pravi put do Partizanove mreže. Lakše se diše ovoga trenutka u Maksimiru, lakše se diše u Hrvatskoj. Oduševljenje na maksimirskim tribinama, oduševljenje u svečanoj loži. Rezultat je izjednačen. Pogledaj go još jedan put. Vujčić, pa malo petome Viduka, pa pripomogao je Cvitanović i konačno Silvio Marić. Manović, hoće doći iz pozadine. Krzna. I ostavljena lopta za Vujčina. Vujčin je osjedan i 2:0! Cvitanović! 15 minuta! Rekao sam da je to trenutak koji treba koristiti. Sada se može sve riješiti ovdje u Maksimiru. Igor Cvitanović! Još jedan od onih igrača kojeg smo toliko spominjali prije tjedan dana u Beogradu. Nedeljom kad sunce nama svrati zagrebačke krovove i samo pozlati otac sina, za ruku uhvati sina, ovaj dan ćeš dugo pamtiti. Lagana šetnja do trga starom Vlaškom, miris ručka nedeljom, krevet sa modrom značkom otac sina, za ruku uhvati sine, da nas ćemo pobijediti. Nismo bez glupost, nismo Dinamo, posljedne veliko, srce imamo. Nismo bez glupost, nismo Dinamo, posljedne veliko, srce imamo. Nismo bez glupost, nismo Dinamo, posljedne veliko, srce imamo. Ulice su modre, sve do Maksimira nasmijana lica, ista pjesma svira otac sina, za ruku uhvati sine, danas ćemo skupa pjevati. Nismo bez glupost, nismo Dinamo, posljedne veliko, srce imamo. Nismo bez glupost, nismo Dinamo, posljedne veliko.
život. Silvio Marić i Igor Cvitanović majstorski je sačekao da uđe unutra Sventičić, da ne ostane u zaleđu kojim slučajem Marić i onda gurnuo samo loptu onako kako on to fino zna, zavrnuo je i Mariću nije stajao, 2 puta je matirao kralja i Mara, kako ga zove prijatelji, jedan je od junaka, čestitke zaslužene Marina Vlaka. Evo situacija pred vratima, može biti opasna. Igor Cvitanović, školska federacija, Dinamo je pravi, 24. minuta drugog dijela, Cvitanović se pridružuje Mariću, povratna lopta, kažu pametni stručnjaci, pola pogotka, ovo je cijeli Igora Cvitanovića, Marić Cvitanović, vidu kao Marić Cvitanović, hvata se za glavu, može Nadiš kao da ni sam ne vjeruje, jer je ovo istina i njegovo najljepši nogometni sad u Maksimiru. 5-0 takvu pobedu Kroacija protiv Partizana, još u povijesti nije napravila. Krsar preskočio je loptu tamo Drago Petrović i onda Sinoveto. Dinamo je pravi, Dinamo je pravi šampion. Koji je tu na sredini, hvala tebi za potez, za je jači Dinamo je pravi, Dinamo je pravi šampion. Dinamo je pravi, Dinamo je pravi šampion. zlatni bod koji vredi 1000 franaka, odmah će ih dobiti, ali vredi puno više. Dinamo, 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 Dinamo. Sam slaga i rožice brak i svu svoju mladost sam tebi ja dam, a žalost na vek se u srcu ja skril, ni nikdo me žalil i sam tak
znamo da za sve to ime to, sve to ime Mirjano. 1:0 vodi Panatić. Super, Panatić, super. Dinamo vodi 1:0. Sjajno nabačena lopta, vidjet ćemo to još jednom. Dinamo vodi 1:0 protiv Partizana poslije niza prilika koji je imao evo i Lesjaka i Panadića. Poslije niza prilika Lesjak je postigao svoj višak. U prekidu igre i Panadić i Lesjak i Cupan bili su tamo pred vratima Omerovića, najbolje se snašao Lesjak. Dinamo vodi protiv Partizana. Život piše romane o ljubavi kao što si ti, o životu koji nema kraja, o Dinamo život moj si ti. Upaljeno je nekoliko Ti si ljubav koja vječno gori, ljubav što se cijeli život voli. Ti si ljubav koja nema cijene, o Dinamo ti si dio mene. Kako se to dogodilo? Joksimović je postigao svoj višak. Partizan je izjednačio poslije jedne glupe greške. Igru Dinama Mladenović je poklonio loptu Mijatoviću. Joksimović je tu našao Mladić nije uspio i pokušavaju zaustaviti loptu i Partizan je jednom opasnom napadu. Evo poslije gube greške Mladenovića se počeo Lesjak u 20. Plavu boju svud nosim sa sobom, a Zagreb ponosi se tobom. Tvoje ime cijeli svijet sad slavi, kada igra zagrebački plavi. Pristiglo ovdje na tribine bodriti Dinamo u onome što možda djeluje kao nemoguća misija. Igrati protiv Arsenala, pokušati izboriti nastup u Ligi prvaka. Zadatak je koji je velik, koji će pokazati koliko zapravo vrijedi ova generacija Dinamovih nogometaša. Ima i klase, ima dobrih igrača, ali koliko su dobri vidjet ćemo večeras od Zagreba i u utakmicu za 14 dana. Dinamo će biti prva europska momčad koja će otvoriti stadion Emirata, novi dom Arsenala u Londonu. Momčadi izlaze na teren za koji trenutak, evo, zablistala je ovdje i 1967. u koreografiji Bad Blue Boysa, godina kada je Dinamo ostvario najveći uspjeh u svojoj povijesti, kada je osvojio protiv engleske momčadi, protiv Lica, kup velesajarskih gradova. Za koji trenutak kome će početi? Idemo brzo na posljednji blok reklama. 35.000 gledatelja je na stadionu, temperatura 25 stupnjeva, vrijeme je idealno. Proteklih dana u Zagrebu je često padala kiša, teren
nije tvrd, teren je mekan, ali savršeno pripremljen za jedan veliki dvoboj. Evo i Jug je pun, to je danas Van Persie, evo opasnosti, Van Persie, Fabregas i zabio je Fabregas jedan trenutak nepažnje i kombinacija igrača Arsenala u 18. minuti nastavka 63. dvoboja. Arsenal vodi 1:0. Pogledajmo još jedno. Još od malih nogu, zna se ime kluba što se voli od djetinjstva baš kao prva ljubav. Osvojit ćemo mi sve nas ove Hrvatske, jer Dinamo je uvijek bio ponos svih Hrvata. Kad niko nije htio, mi smo rekli moj stoji iza tebe, zapisnički vojski plemenitog roda. Je branit ćemo svoj, jer u žilama nam teče krv plave boje. Svi su puno pričali, a nisu ništa radili. Ovo je za dečke što Hrvatsku su branili, kad ime su zabranili. Postali smo jači, vole tebe Dinamo, tvoji navijači. Sada će biti zanimljivo vidjeti što će napraviti Josip Kuže. Anderson Košta, Carlos Vukojević i Goran Ljubojević, to su igrači na klubi. Hoće li nešto ići mijenjati Kuže? Hoće li tražiti možda izjednačenja, ali već stiže Van Persie. Turin, kakav gol. Nisam htio do prvog pogotka reći da je Turina to trebao skinuti, a sada za ovo moram reći da je katastrofalna pogreška Turina. Ovo se mora obraniti, jednostavno lako imao na ruci. Već je takvih situacija bilo i u dvoboju protiv Šibenika. Nažalost sada u 2 minute knockout Arsenala, 2 kontre kroz Turinu je prošlo, to se mora obraniti. 2:0 strelaca Robin Van Persie. Cvitanović nije stigao, udarac je išao unutarnjom stranom Kopačke, to nije bilo čak i prejako sa ruba kaznenog prostora. Turina je bio na 5 metara na strani. I još je jedno prošao Fabregas, nemoguće sada je Fabregas prošao. Žao mi je naravno Ivana Turine na vratima Dinama, ali ovo su situacije kada i bio je dobro postavljen, ali ni to nije uspio zaustaviti. Novi pogodak, sada je Arsenal sve riješio i sada je Arsenal izazvao jasno i tugu i razočaranje navijača. Podižu se navijači Dinama sa sjedala i polako kreću s tribina. Ovo je Zoran Mamić, kasnije Cvitanović je ovdje također možda morao i mogao bolje reagirati. Fabregas postiže svoj drugi pogodak za 3:0 Arsenala. Gonzalez going to drop very deep, that is.
to Walcott. Lovely cross, and Arsenal have won it in the last minute. Gravity has scored, and Arsenal have won their first competitive game at the Emirates. And Walcott involved again. Well, he stood out on that right-hand side with a bit of trickery from Henry. Nobody was in the box to start with, so he played it back out to Walcott. Gladly made the run from outside the box. Good ball played by Walcott, but very poor defending. Sanovic missed his clearance completely for Luka. What a good finish from Flamini in the right place. Clever ball from Henry, wasn't it? In the first place. Cijeli gledatelji, dobro večer i srčan pozdrav iz vremena. 2 runde kvalifikacija za nogometnu ligu prvaka za natjecanje snova i za Dinama su opredila treća najvažnija. Prvih 45 minuta po ugledu, po igri, po znanju, po hrabrosti i nogometnom uvjeću. Može li samo tako izdržati? Mandžukić prolazi ovdje, pored Žulka. Mandžukić je Balaban ide na prvu utakmicu. I sreća je bilo! Da padne u ovih prvih 45 minuta. 2 čista promašaja Boška Balabana. Treći puta se njemu moralo otvoriti. Pogledajmo, Samir, Malda, izbačen Mandžukić na bok. Šut u prazan prostor, Mandžukić fenomenalan ulazak. Savršena, bogata lopta za Boška Balabana koji s lakoćom pogađa mrežu Višnja. 1-0, Dinamo dakle u prednosti nakon prvih 45 minuta. Pogodak, a ne osta vreda, pogodak koji Dinamo država bez sporazuma, Gorčana i nogometnoj ligi prvaka. Prvi dio slava. Ta lopta je zapravo poklonjena lopta sa nogu, Almeida, i Tosto, Tohar Almeida i zapravo Kakva pogreška. Kakav čak za početku karijera. Ne Joker, nego Jokerčina Tomasa Čapa. Hugo Almeida, ali treba se vratiti u početak, u pogrešku ovu loptu. Ovdje na Vukojevića koja je završila u nogama sa noga koji odmah iz prve ubacuje tamo naprijed za Almeidu. Udarac lijevom nogom, brani Koch, ali se lopta odvija ponovno na noge Almeide i 1-1 je. Nije ni počelo drugo polovrijeme, a već je Werner zabio pogodak i na nakon način razbio sve ono samopouzdanje ili barem tu vjeru u sebe koju je Dinamo iskazao u prvom dijelu. Pogledajmo još jedan put, nema zaleđa, noga Čitepelda je daleko naprijed isturena i dobra procjena pomoćnog suca. Almeida ne uspijeva prvi put, a onda Šifo nema sreće, gura loptu točno pred noge Almeide i za trenutak čisti Čale, Jensen, Diego, samo ne napraviti prekršaj tu. Jensen, evo opet prostora za udarac, Jensen i kakav pogodak Jensena. 2 igrača s klupe, 2 pogotka Wernera i 2-1 je. Fenomenalan pogodak, mora se reći. Teško je zato okriviti Koha. Možda je mogao skinuti, ali bilo je to tako silovito, tako precizno da jednostavno nije stigao reagirati. Mandžukić nije došao u blok, Dino Drgić je tamo stavio glavu i pogodio je 90. Jensen. Njemačka upornost. I Koch i Werner vodi 1-0 u Maksimiru. Vukojević, pokušaj Vukojević, stavi gol! 1-1, evo izjednačenja!
utakmice i priprema se velika festa, tu je stigao i onaj dvokratni autobus otvoren potpuno u kojoj će se prvaci hrvatske igrači Dinama provesti gradom od Maksima Vladimirom Vladom Svilogradom. Još jedan pomalo neće ugrati u ligi i na Zone Bukić Matesa, ali ovo su jedna zato rezultati i udarac udarac navijači od bilo kog udarca u Bundesligi, u Bundesliga. Evo i one male grupice navijača sa klipom za kojih je južna tribina, koji pokušavaju u klubu i navijati ili biti dio ove velike Maksimira pa iz Hrvatske i ujedno biti najava koncerta koji će se održati ovdje u evo dva kapetana će se samo i Ugo Tomić i nema Zaleža, Zaleža ide 2-2, sami za njega Živković dođe do gola. Stoji za 8 gola, Bernardo Silva i Kiragova. Utakmica, evo to je 15 minuta, a sada ćemo vidjeti još krenuti na tu loptu ide Hamad je to spisao i bravo Ivane, još jedan pokušaj i zadržano je ovih 0-0 u 65. Puno drugačije lice od onoga u Maksimiru, ali tome najviše krive, apsolutno Dinamo. Hamad i još jedan Kelava, fantastični Kelava. Ojbin, svi žure na prvu vratnicu, ostavili su Hamada, Dinamovi igrači, Hamad povratno prema Velikanenku.